ke makamin cho Christina Sui se Tina Tian kan ko kasi ang dai nak tak cho Hong Kong Lingnan University to mi kai media he Global Development and Sustainability to mi media ka kai lu se okay si chun self funded in manakai silawla scholarship in da okay he jo scholarship in ka kai amane chawzanan pek mi scholarship ke nga entrance scholarship kina kan opyak non local student entrance scholarship to mi ke nga ma inchun ka kai mi se jun karak soklo he jo zai darak si this jun at in kin ke application ha dai na to ke ro halo siang in kan dak soklo dia kan scholarship cha ke ruap yak chin du mo ke akan hale maka kan trick akan main kan arakan ke main kan help me tan kan jun arakan tan interview vai khat akan tua ma kan interview chung adin kan ngalang aluka avun fiang vun sok tiga kin bapi bito IELTS ka salole TOEFL te maka 6.5 band 6.5 tal angami ka andu mujun kamalu ko high school transcript kan hal high school kan tangwa le tang sha panhi inara kan hal ma panhi na kan hal ke ape kholomi jong khan rak umpa ma liu kha ka karak thai mi chamo na ten kan IELTS ka 6.5 chung an hu ko khan chun ke atlompal kha an diarak thak ta le to ke siang kai ra de mi ke so matin kaiter kana kaiter tela te mi lum chin khen ram dang sok mi ke kan tam de chamo chung kar zap te nak san kin ma de kan part tham na tuan nga ma Hong Kong hin chun part tham nga tuan du mi tuan ko se ate in apoi nak hit jo pakhat cha rian ke atam tuk lo alenga tuan du kin tun ke tlompal te connection na ke ngai pa ma sa ke hawe ke tar so na ten tuan ko se an kun tuan chiu di ngut ka ke taluk akhin chun social media restriction na ke atam ngai chute Hong Kong akhin ta sai da lo TikTok na Facebook na nan mang khawma taluk le taluk China le Hong Kong kha tumpal ka cho adang Hong Kong hin restriction to mi he TikTok ke se TikTok ke kan mang khaw velo jun ChatGPT ke kan mang khaw velo TikTok le ChatGPT kan mang khaw na ten adang pol Google to ban tu ma le ka tela Facebook Instagram to kan khodi ko chun siam na kai mi hita nanom ma classroom environment he sai da lo kanom ngai ko yet sin ka hoi le ke international student ken tam ngai be mituk Brazil le ma Europe le ra mi ma tum tuk ke ke ado ram dang siang kai nak atu tiang ke kan ma zong kan rak kai lewa ken ram kan rak thim ngai chute nang zong US ma kan sok lo ma taluk zma te ken rak se tu kan ma vo long ke US ma ka sok ma Thailand ma adang ram ma te ken kan rak thim chiao na ma ken atu kan tuk ram a thim leo mi cha ken Hong Kong he recommend na pe ma US le Hong Kong tikin tu cho Hong Kong cho thapi kong than se te ke du ngai Hong Kong ke so atu leo an option thangai se na te en as it in the IELTS tu ko ro khoi te sang de sang de